Rahajeng semeton dumugi kena rayu bagya sukses ring segala bidang sinarang sami. Inggih semeton apuniki wentan sane mataken ring dijo aji poleh punika naskah-naskah yang sering aji bacakan di konten punika nganuten daging carca soco kentan nggih. Nah jadi naskah terjemahan lontar carca soco jedewa riki nah sane niki nggih. Niki kenyang jedewa astungkara punika tan wentan saking numas nika semeton nggih. Nah yen wentan semeton mataken dija numas kentan puniki jedewa tan wentan punika hasil dari numas kentan nggih. Yen naur print-printan wentan nika kentan tapi yen numas bukune langsung nentan kentan. Nah puniki uningayang jedewa sane kepertama sane paling sering punika jedewa buka punika ring konten utawi bahas kentan nika sane niki kentan nggih niki carca soco terjemahan punika saking Bapak Wayan Buddha Gautama kentan. Nah niki kenyang jedewa sane niki wentan punika saking semeton nah ragane punika tugas mangkin ring napi wasan ring dinas punika penyuluh bahasa Bali kentan. Dadosnya beliau punika akeh meduwe naskah-naskah. Nah jedewa punika kepica silih sinunggil koleksi beliau kentan. Nah niki sampun naskah sane kenian jedewa rika sane niki sampun kentan niki malih carca niki kumpulan niki nggih ki akeh dagingne pun kentan sane niki malih siki kentan. Niki nggih niki terjemahan saking Bapak Ketut Karyana kentan. Niki nggih pun kentan fotokopi jedewa punika jedewa pelajari kentan nggih. Sampun kentan sane niki nah niki salenan lontar carca soco niki duwen gedung Kertia kentan. Yen semeton kayun dados nika ngerah ring gedung Kertia Singaraja kentan nggih. Ki sampun kentan sane niki nah niki alih aksara lontar terjemahan lontar carca soco taler niki duen perpustakaan dokumen provinsi Bali dados rika ngerah kentan nggih ring pusdok kentan nggih. Nah niki sampun kentan sane niki Prabojenana niki taler kumpulan dari lontar-lontar yang dijadikan satu niki unud sane meduwe yen kayun dados punika nyingaring perpustakaan unud kentan nggih. Wentan sujatene malih siki kemawon punika kantun proses napi wastane ngeprint nika jedewa kentan. Wentan jedewa meduwe naskah malih siki kentan. Nah yang niki punika yen sampun puput nah pastika sampun karya